Drugu godinu zaredom Paraćin će postati centar umetničkih fotografija i autora sa specifičnim pogledom kroz objektiv. Međunarodni festival Sarmates, premijerno održan prethodne godine, ove će okupiti 4 fotografa koji će svoje dela predstaviti kroz nekoliko samostalnih izložbi. Otvaranje je zakazano za četvrtak od 19 časova, gdje će u galeriju Prolazu Paraćinske biblioteke biti održana izložba Miloša Krstića. Naš sugrađanin Miloš Krstić je o svom trošku otputovao na Island i odatle nam donosi neke stvarno kvalitetne, dobre i do sad neviđene fotografije, neviđene po društvenim mrežama. Znate kako to obično u današnje vreme ide, prvo svi objavimo nešto na društvenim mrežama, pa tek onda prikazujemo javno, na odštampano i tako to. Miloš je odlučio da ovom prilikom ne objavite fotografije nigde, da premijerno budu prikazane u gradskoj biblioteci na samom otvaranju festivala. Otvorit ćemo i njegovu izložbu, imat ćemo goste iz inostranstva, iz Makedonije, tako da nakon Miloševe izložbe, nakon otvaranja Miloševe izložbe, selimo se u Ris gde ćemo od 20 časova otvoriti izložbu Koste Dupcinova. Bojan Petrović Bokac, član art tima, kaže da je ovaj festival nastao sa ciljem da Paraćincima budu predstavljene prave umetničke fotografije i rad njihovih autora. On dodaje da ima mnogo zainteresovanih koji sa nestrpljenjem iščekuju premijernu izložbu Miloša Krstića. S obzirom na to da će ovogodišnji festival biti održan na nekoliko lokacija, jedna od njih je i regionalni inovacioni start-up centar, gdje će se nakon samo sat vremena nakon Krstićeve izložbe u četvrtak od 20 časova Paraćincima predstaviti i Kosta Dupčinov iz Makedonije. Kosta Dupčinov predstavit će se sa nekim nostalgičnim prikazima prošlog vremena, nekim zanatskim fotografijama, drvodeljama, ovim ljudima koji rade obradu drveta, obradu metala i tako to, sa nekim jako interesantnim i neobičnim fotografijama detalja. Drugi dan festivala počeće izložbom autorke iz Litvanije Normante Ribokaite, čija će postavka biti otvorena od 19 časova u Paraćinskom zavičajnom muzeju. Jedna izložba koju sam ja zapravo želeo da prikažem svojim sugrađanima, ja znam te fotografije preko tih mnogih međunarodnih izložbi, takmičenja i tako dalje, Normante Ribokaite iz Litvanije predstavit će se sa fotografijama konja, zato što su konji jako cenjeni i zastupljeni u samoj Litvaniji, i fotografijama koje su na mene ostavile jak utisak, a to su fotografije Fine Art Nude, gde je ona samu sebe zapravo predstavljala onako kako ona doživljava neki trenutak ili vidi sebe. Za kraj ovog međunarodnog festivala fotografije u Kulturnom centru od 20 časova takođe u četvrtak biće otvorena izložba predsjednika Kragujevačkog fotokluba Aleksandra Buđevca, koji se ovom umetnošću bavi pune 2 decenije. Verujte mi, on je čovjek koji istražuje fotografiju jako duboko, korenito, vraća se u analognu fotografiju kako bi dočarao neke trenutke, neke stvari koje smo mi zaboravili i tako dalje. Tako da verujte da treba da i ta izložba da se pogleda. Ovaj festival realizovan je po projektu iz kulture koji je raspisala opština Paraćin, a sprovode ga članovi art tima.